O, na čo kúka, nie? To čo, ja viem, ideš tam spávať, alebo čo? Hej, ešte raz chodí tu na diskotéke, hej. Ja som tancoval do rána, pod patikami, na postavky chodím na diskotéke, po Prahe, do Hrsky. Ja som tancoval do rána, jak ma videla chlapci, na seminárni. Hej, balete nás do hrálu nebola. Jak ma videli, že všetci boli, aj ženi, aj chlapci, všetci na policajni, na diskotéke, a povedal jeden kamer, povedal, slušaj, ide stavi na party, a ja som povedal, kde? Na chate, ide sem vypiť, a ja som zaplatil 1000 korun na stancovanie. Ja som tancoval som, a ja som zarobil 200 korun, lebo som vyzlečil holí, a slici dole, a víte, všetko holí som tancoval som, a ja som, vtedy som dobil 400 korun zarobené, a potom som do Košvarku, a potom do Košvarku, a ja som potom Mafiada ma videl, potom odčešení, jak ma videl chlapci, jak odčešení boli, jak ma videla chlapci na diskotéke na Košvarsku s Mafiadom, jak ma videli kamara Bistro, jak ma videli, a potom odčešení, a povedal, Dušan, čo, iba stavi na parku. Ja som povedal, kde idem? Iba stavi, on ide, prekvapenie,